Remakeup da aju kamataya paubing. States ngada the way NREGS ngalangman mutai ka haura wage rate notify sa kawai isinam yami haira. NSCN IM GPRN 45 Republic Day mion haira Yuruivang vreli shitsangda gajihan kaping aina muiwa kawai yariwo kyu tukuna katong haira. 2024 Lok Sabha election jingri aina sa kawai tangkul nagalong na ngakaw haira. Lake Hangutor, achu the Tangkul Express we pau rinjipe merza in a pamidale, pau bing maisa in a nang roomsa. NREGS nglangman mutai ka hora chidale. Rankara financial year wivang Ministry of Rural Development na Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act we azingli revised wages notify sa pai hora the Election Commission of India na miahira. MGNREGA we azingli nglangman rate katerhi financial year rankara kaying tarik aka we aina effective sara. Center na state-wise nglangman fixed samia. Wage rates he CPI-AL Consumer Price Index Agriculture Laborer kangajay otman katawi atishura sa kamina. MGNREGS wages G state saigorui mutai ka haira jiya saigorui aina khot aka 6 to 5% mutai mi haira ji. 2023 to 24 we 2023 to 24 we MGNREGS wage rates ajagum yo tarik mukada pangali shokmiya. MGNREGA we nglangman chada haimi khawai maram shogarli achang parliamentary standing committee na recommend mi hairasai. Ajagum we atamli yangaka wage rate kathar notification hi hapta aga we lungli shokmangra. Government of the People's Republic of Nagalim GPRN na 45 Republic Day mion haira. Ranyai Council Headquarters Hebronli aya tarik mugada akathang kuigaya. NSCN GPRN yaruwo Q2kuna Janpor Kamili Vreli Shitsangda Kuchihan Kabing Aina Muiva Kawai Gutong Haira. Republic Day Mionda Naga Constitution we Aman Kasak Paningung Kawai Yaruwana Kasat Sanga. Constitution hi Jihan Kawai Gala Itumi Historical Political Rights Li Naning Jingra Gajiwi Judge Kingsaya da Tukuna Hanga. Mirin jikat mida chongfu semi gahai pingli paningung da itumi uklungli vreli gajihan aina zadwasa da tukuna hanga. Naga pilan hina itumi identity jithai da jikipana ka mukutumi paimana pilan hina itumli yur akhang sang sagra da yariwo china hangsanga. Kyu tukuna gahang NSCN na political chan ngazekli changthangwi aina ngririk jithai gahai na gaje. Kejipat aina naga nau bingli hamsang sa khawai masa pailak mara. GOI we ningkhan sara da itumli per khawai sai zadra gahai chan ngazek chila sakchawa kha athumna mung khawai gisali mahamsang la NSCN li ngning tit da rahaira gachila tukuna hangsanga. Hotnara shumda 2002 kum naga we unique history li India Shorgar na official recognition mida China turning point ngisaya da tukuna hangsanga. 3rd August 2015 Framework Agreement China Indo-Naga Political Talks li mashit mi kapai khangajai khurami kala itumna framework chili ngingjing dalaida tukuna hanga ara itumna kachanga political courage ping singri gahai chithai gi kachi atamra hairada yariwo kyu tukuna hanga NSCN na kasaina kha maham sangmara kho khasada Naga Republic wi magun hi phungwasa da yariwo na kasat haira. Democratic values sure the constitution with principle sina yurli thir khame document ngisara naga nau saiguru wi uklungli avaramli laikshiwi mai wan hor chamri jurinu the GPRN yariwo chu tukuna kasat sanga. 2024 Lok Sabha election jingri aina sakhawai tangkhul nagalong na ngagaw haira. Long regional candidates, associates, parties, voters kala stakeholders pingli kagahang sada rakhra election hi chingri ghai ngisang saksa ji haira chingri ghai wiwang ngrer da yangshi wi pangli itum ashida shabta haira itum minglei hi party ki ba khashina gakap khwai rai pambang sang sak pai manada long china hanga election hili richum now sai gorna khangachi malaila shirukhing saki kachina da tangkhul nagalong da hang haira
TNL President in charge RS Jolison na shoi sada ga big shock li kahang ithung alung li khangatei leilala chi khami leng rok ta tangkhul naw bing jingri ga hai ning changa kala jingri ga hai li khangak yur sada ra hai ra kala ra khara thot iwang le ithum chi thada jat khawa dargar sa hai ra ga chi mjan sanga naga yur winning win li kho khasada focus salushit sa Kakang, shit kasang, kala commitment we along li, naga we future hina kamataya sada kokasada, we va kawai TNL na kasat sanga. Korean karak pamay kawai kasali, kalata na kashab kasawi paikar, kapawa kuida, Razai Konoli Self-Help Group aka we office show mi haira. Razai li, Save Village Level Federation office show haira. Office G Transport and Animal Husbandry and Veterinary Minister Kashim Bashum na Sem Kaminachi. State Rural Livelihood Mission na Yangsang Kami Azingli SHG Office Targat Kakarani Ajahon Tarik Mukatang Kwikaya Kazip Jili SHG members Shapanga Shikawazanga Ringanai Kuwungwi SHG members Pingna Minister Kashim Bashumli Ningashi Traka Pongshoka Ranye Jili Social Workers Kala NPF Political Party members Pingla Wazanga Kazip Jili Shnausan Pingwi Employment Kala Langpaywi Maramli Kangasan Lakwikaya Arihon WhatsApp li Viksit Bharat with message ragazang thay laira. Prime Minister Narendra Modi na kathan azingli shorgar na chithi ji jikapun na da Viksit Bharat sankalp with message mitra khali government na mihaira. Ka Viksit Bharat message ji kathagwilung li kam khawai election commission na chizmi haira. Model code of conduct mathada sure khawai da election commission na union government li directive mihaira. Ministry of Electronics and Information Technology nala kathagwilungli complaint report mi khawai isina pohaira model code mushur marada Ministry of Electronics na and Information Technology witungli complaints rang hai witili election commission we jizu committee kushok na chi ministry jina nghan ka gali gahang prime minister we WhatsApp GTG model code of conduct MCC mahapokrang laka ajahon tarik trada phanga thang Jihog haina ka system architecture and network limitations wivang kai khali hui mai wagata salal bai dang han kai Shorgar we policies kala schemes highlight sada ministry we WhatsApp message china yar we feedback ina suggestions poya Viksit Bharat Sampark chi Shorgar na flagship schemes evaluate sang khawai kala implementation delivery mathamai khawai gasana chi WhatsApp account li Ministry of Electronics and Information Technology we address jitheda website link la zanga ka arihon code of conduct khalai adam li chikatha message chi machi hong yi manada message chi thaklak ei nang san khawai isi na shorgar le hanghaira 18 Lok Sabha 2024 pool siwang inner kala outer Manipur constituencies we election notice chokhaira Election Commission of India ECI na chishat kami athishura nominations migisang gchang hiwi tarik magada shini na kanawang sara kala magada chishat thang scrutiny sara candidates withdraw gsa ajiwi tarik thumra na kanawa timik shong sara Manipur we polls face kani aina sagida lay inner Manipur kala outer Manipur we apam kai ka face kare khaying April trada chikoli sangra taida khalai outer Manipur sai gora face ka khane khaying magada turuk thang sangra Pulling Thor Pungshini Aina Hapoklaga, Ngazin Pungmati Aina Tangda Rumira, 2 Outer Manipur ST Willy, 43 Pungir ST, 44 Ukrul ST, Kala 45 Chingai ST with pulling face, Kakaneli Zangda Kaying Magada Turuktang Rumira. Mayday now being the ST category Lizang Kawai, Kapoli, Makamia, and Samnangavau Gahaji, Makalan Aka, Kakjing Aina Tobol District Chong Vote Campaign Makatom Maraji Haira. Maram Huwang Sem Gahai, no ST, no vote campaign committee, President B. Budina Nakahang, maintain a ST list li Zanga Gachili, Makamia Memorandum and Sumna State Shogarli, Misang Haidale. Kala and Sumna Makamiachi retract Misa Aka, Outer Manipur Parliamentary Constituency with election campaign li, Makatomara the committee Chinahanga. Chimang Maningla Maite ST list li Zangkawai, Otsaragji Outer Manipur Parliamentary Constituency we candidates pingna Atungwe manifesto li Sangpalungra the committee China hanga. Committee China Gahang, Maitena ST status Kapoli community Kipakashina, yet Kawai Malay Mana, recognition Indian constitution na Miki and some na Manipur state government na Miki Maning Manada,
Budina na hangsanga Assembly rungmi gahai open boxing nghan li tangkhul na Sovi jajo na goal khida mai khya sampang haira REC Limited li ngshik the Boxing Federation of India na mukhok khami REC Eastern Talent Hunt Open Boxing Championship aja hon tarik khani aina hapok laga trada jishat aina tangda DTRP Indoor Stadium Guwahati Assembly rungmiya chili nongdam naw ruchum hau aina Jora Jajo wi naungalavu Sovi Jajo na elite women 57 to 60 kg li gold sam ka phangna Sovi Jajo hi khri la state level nghan li gold sam bang haira 2023 khyon gijang rungmi gahai 7 elite women national boxing championship lila Sovi Jajo na bronze sam phanga Third Northeast Game 2024 nghan li Manipur na mangali jattalai Aja hon thang Nagaland na thansai ka Manipur wi athletes ping na rikhida medal thali mangali kashung haira Aya pau hi gisang adam aina tangda Third Northeast Games li Manipur na medals hangmati da chiko samphang haira Chili gold magu silver trada akha bronze trada jishat zanga Games chili northeastern states jishat wi athletes tingutum kada shuru khidalai Discipline trada phangawi nghan Venus trada khani district kuthum Chumo Kedima Dimapur kala Kohimali rungmi dalai Games ji akama kup sangra Ladluida aju kamataya bawing States ngata dai the way NREGS ngalangban mutai ka haura wage rate notify sa khawai isinam yami haira NSCN IM GPRN 45 Republic Day Myon haira Yuruiwang Vreli Shitsangda Gajihan Kaping Aina Muiwa Khawai Yariwo Q Tukuna Kutong Haira 2024 Lok Sabha election Jingri Aina Sa Khawai Tangkhul Nagalong na Ngakaw Haira Achu pau hiling jang haira pau ngada khalai na tum sai go rele ring pha kala khama haya jimisho ngsa serano